command yasemaphoyiseni, Original Commissioner Commandant ihlobo lethu letikhona la letisivakashe ne-organizing committee. Sibonga ukuthi lamhla sesikhona la njengoba Mr. Simelane losibukele le midlalo sashido lokuthi sihambile kuma-regions sakhuluma savuselana sabuka sabona ukuthi awu ngathi kufanele sibuyele emidlalweni lebesiyenda leyagcina 15 years ago. Siyakhumbula nje ukuthi la njalo ngeminyaka bekuba ne-competition ma-force athletics lapho bokukhanda ukuthi asiko sodwa singamaphoyisa, sibambisene nalabanye lebangasiyo amaphoyisa kufaka ekhathi inkampani. So-ke insayeya lesiyinika yona le-organizing committee ukuthi babuka ukuthi kulolu suku lolukhulu ngoba ekugcineni kwawo kome sagcina sesinema-finals, saqala ngawo ama-hits, qale sende nabo-cross country, sibuke imidlalo lefaka ekhathi ibhola, ifaka ekhathi kwe-netball, kwe-volleyball. Mane-ke la abangitshela ukuthi ikhona yini i-tug of war ngoba lesihloko sithi lapha wehle lo mkhakha naloyo longakhona ukugijima kube khona la tawukwena. Kungawe lamhla silapha ama-officers ukuthi sitolontsha nje le midlalo ukuthi imidlalo salichubeka ngalokusemthethweni. Siconda kahle-ke sebasibrifile ukuthi ema-regions la tawukhompyutha la angu-8 kuwo onke lama-categories, be it netball, volleyball, soccer nama-athletics. Nakhona tabe kunala kutabe khompyutha lawo ma-regions langu-8. Siyawati-ke ukuthi geographical level akangwanele ama-regions langu-4, but nase sikhuluma ngesiphoyisa ama-regions etangu-7 kufaka ekhathi i-police headquarters, kufaka ekhathi i-police academy, kufaka ekhathi ingonini Oshu. I-police academy ke itabe siproducer lenye team, ina team A na team B. Ngoba siyathi ukuthi i-academy inama-trainees iphinde ibe namaphoyisa lamasala lakhona lasebenza la e-academy. Sicela-ke ama-officers ukuthi lo mdlalo uqhubeke kahle. It's not about winning ama-prizes la. Competition nje thule kahle le. Ama-prizes nakakhona tabakhona. Akusiyo ukuthi utawuthola leyo prize ukuthi utawuhamba niyothenga imoto noma niye kuphi la nijabula khona. Kuyaba khona lokho lokuncane nje le